Okay, padaanan mga kasin, ti napadayawan na surat nga may basa itang malem, the problem of the day ni Rica iti La Union nga napaulwan, past is past. Oo. Asino nga ti mahilig. Mahilig nga mangukag, tinapalabas. Past is past ngamin. Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam Arica. Dear Kasin. Sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di tanemar si studio. Kasama tayo nakablawak digiti padak nga dumdumngeg ti dayto nga programa. Nga pudno launay nga makitid adal ken liwliwa kada kami ngagtingting ken nagbibuya. Ilinged naklatan itinagan Arica. Nabiit kami pay nga nagasawa ken ni Vincent kasin yung ngem adan ti maud a parikot mi. Iso nga nagtakli na kiti programam taagkid dawak man ti pamalakad yo. Nang runa kadagiti at kakalaing nga mangted balakad nga viewers iti dito nga programam. Pudno ti kunada nga narigat ti biyag ti adda asawa na. Nang runa kadagiti nabiit pa nga aga-asawa. Tapaset nan dagiti panubok dagiti ko lang kunada nga ups and downs, dagiti trials, dagiti paggad nga namnamaen nga mapasaran wenno mapadasan, dagiti nabiit pa nga nagkalaysa. Kasta nga rod, tinapasama kada kami kini Vincent Casinyong. Angem ti makadakas, siyak matlaeng ti makagapo, no apay nga naadaan kami iti parikot. Noan niya ti parikot mi ken an kasano nga napasamak ti amin kasinyong dayti mantin nak inuten nga binsa-binsaen. Ket kasto man nga rugyak ti amin. Anya ti imbagam itay iti telepono itay mawag ka nga nasisita nga pagsaritaan ta. Iso nga inawis nak nga umay ag lunch diti restaurant. Talaga ka di nga kahit mo nga maamuan no anya dayjay. Saan mo ka di nga naskin nga ibusin pelaing di talabay mo? Ay naibagamon akit excited dak. Anya ka di dayta babe. Ada nga jak makapangan nga nasayaat. No kasta nga dapan panunutek. Sabagay, plano ko kid di nga ibagaking kan. Tinasisita nga rason no aping nga inawis ka ita. Ay na, idiretsom ka din, babe. O sige, babe. Anya day ta kakautem, manipo di ta bulsam. Uy, api ka nagparintumin ka iti sangwanak. Uy, Vincent, nakababain, tumagdar ka man, tugaw ka. Anya ko mati nakababain. Anya day ta ka di. Babe? Babe? Kaya't ko nga si Katiagbalin nga, katakunay-nay ko itong palbiyag. Babe? Si Kati kayat ko nga agbalin nga inadag iti anak ko. Awanit sa balipay nga, arapaapot nga makaden na iti agnanayon. Ti kageddan ko nga, bayat iti panaglakay ken panagbaget. Vincent. Babe, will you marry me? Yes! Talaga. Yes! Tumagdar ka. Tugaw ka nakababain. Yes. Talaga. Agyamanak, babe. Agyamanak, babe. Ay, jak pulos impagarup nga. Ag-propose ka gaya mita. Ay na, nagsayaat mo't no kastan, besh. Uwin nga ro, Diyosa, bakla. Ay na.
Kasta unit ragsak ko, hindi ta makita ko nga parintuming ni Vincent iti sangwana. Ay, may imagine ko lakad di. Ay na, nakaapal kayo. Sana ulatan abes. Kat saan ka ba't nga mabaling nga makiasawa dito yung Pilipinas? Talalaki mo ti kayat mo. Ay, kat anak ko mga rod, alamat nga girl. Ew. Uy, kumusta mo? Anya mo ti feeling na? Kat kasta. Kaslakla tumtumpaw. Kaslakla aglanglangoy iti tangatan. Ay! Sana all nga talaga, bes. Kaano nga tamat nga dag-propose kanyak nga lalas. Kaanong tupay mo't nga dag-propose kin kasi kaat ag-propose ka di kita lalaki nga mga kursunada. Apeng nga mimbatakas dyan. Pasig mo't nga puro de tila tamot kwartak ti panggap di ti lalaki. Kat apeng amin mo maki-asawa kaltan ti babae. Ay! Oh, never, no way. Over my dead body. Ay, si ka nga talaga, best. Ay, rabrabakin at manen. Big-bigat. Among best, kas lang natalgad tirik nakitanta. Ag-asawa kami ton ni Vincent. Tamom mat. Nabayag nga ibagbagaking kan. Langan na pelahin ko adon digiti umas asidig nga babae. Ay talaga nagguwapon tupay ni Vincent nga asawa misong nga nakagasgasat ka, bes. Ay na, lamang ka lang amin kanyak iti duwa nga digusan. Ha? Tano ko ma, siyak timon na nangakita na, ay na amangan no siyak ko ma, tinagproposan na ni Vincent. Tilada ka mo't bakla. Seryoso. Kaslang adati, kaslang mag-antibarukong ko, nga nagpropose kanyak ni Vincent na masigurado kon nga pudno ti panagayat na kanya nga awanan ti sa bali nga babae ti biyag na takas ti kunam amangan no pasakitan naknulaeng ni Vincent ta sigurado nga adulat ta digiti kursunada ken kuana nga babae gapo iti kinataer na ket amangan no masulisog to wenno ibawing nanto trick nanang iti babae nga napinpintas nga miti siya. Ay, kutuan mo kidi abes, ay na. Relasyon nga ti dot ko iti istorya nga nagpropose king ka ni Vincent. Ala, saan mo nga rodin nga ibaybayag? Ibagam, pagtulagan yun ti kalay sayo. Tapno mapasama ken, tapno sigurado nga saan mo nga mapakawalan ni Vincent, bes. Ay na, di niya pala pa nagpropose na bes. Masigurado kon nga saanan ngagsapol pa iti sabali ni Vincent. Ay, lakit sapay kumaa. Ay, na, excited naklaunay king ka, bes. Oy, agilibre ka mga rut, Ay, sige. Sika nga talaga, bakla. Ay, kit maragsa ka na kaanak ko. Matulag ton, ti panagkalay sayo, iti kaayan-ayat mo nga ni Vincent. Wen nga rin nanang. Nga, awan nga rin ti problema yaon. Ha? Saan ka dagulit mo no kwa? Saan ka ibagam? Nga, di ka pa'y sigurado taamangan no adapi sa bali nga babae iti biyag na. Uno saan? Amangan no, sublyan na dang iti ex na. Ta sigurado ko nam nga adod dagiti naglabas nga babae iti biyag na. Kailangan na pala ang nanang. Saan mo kami ngagis istorya isuna maipapan iti naglabas na. Tama ba inak mo't nga mangibaga? Ta saan kami mo't pengagasawa? Ang iminto nagasawa kami, adan to karbe nga akon nga saludsud king kuana maipapan iti naglabas na saan ka di. Ay nasaan mo nga panunutan deta naglabas ti kaayan-ayat mo balasang ka. Ti nasisita ket ti agdama ken ti masagbaya masangwanan ti masakbayan. Dahil tamak tinasisita. Api nga, ukagampay laang tinaglabas yaw, ininto nga si kamot, ti kayat na nga ikalaysa. Kayat ko lang mat nga maamuan ananang, no asin numad na giti, naglabas iti biyag ni Vincent. Ay na, saan mo nga amuan da kita? Sika nga talaga, tinasisitan, nagpropose king kan, ti kaayan-ayat mo. Ala maturog kan.
Naragsak ka kadimat laeng, babe. Bueno nabannog ka. Kalpasan iti panagkalay sata. Ken ado dagiti nakidaray. Kasla jak marik na ti bannog ko, babe. Ha? Ken, when? Nakaragragsakak launay. Ta finally, agasawatan. Adan bendisyon ti Diyos. Ito'y relasyon ta. Ken maysa, mangrugitan nga mangbukel ti bukod ta pamilya, babe. Mano ka diti kayat mong agbalin nga anak ta. Ket si ka, babe. Basta laki di kabailan ta nga biyagen ida. Oh, kaya't mo talo, upat. Mayat lang tamot, uray dua lang. Agkasanungurod no may salahan. Kat saan nga mapasarunuan. Okay lang. Tinasisita. Adabunga ti ayan ayat ta, babe. Saan ka lang agbabawi nga nakikalay sa kanya? Api ko mga agbabawi at. Ang moment kay patpatid ka unay-unay, babe. Baka si ka ati agbabawi. Ha? Baka met no, dapat ti sabali nga. Panpanunutem. Bayat ti panagkalay sata itay. Ha? Asin, anya ko matibang panunutik, babe. Siyempre, sigala ti adat ni panunot ko. Sigala ti adat iti puso. Talaga? Ito na. Siya kadilaang tinagproposam iti kasar? Ha? Abi ka damagam data. May salayang mo ti pagproposan nga. Tikay ko sawan. Saan kakadi nga nagpropose iti kasar kadig iti ex mo? Abi nga damagam data. Sung batang ngamin, abi. Kahit ko lang nga maamuan, no. Kat sika tinagproposak, kat sika tingkalaysak. O, awan mo't pwede ni, sa anak mo't pa nga nakiasawa iti sa bali. Sika mo't pela ti pinakasarak. Api nga damagin pelang no, da nagproposak idi. Kitsong batam latan, malay mo, malay ko no, nagpropose ka di ex mo, saan nga manugot nga makikalaysakin ka. Unay ka mo't saan nga naskin nga pagsaritahan ta dayta. So, nagpropose ka idi. Ada nagpropose nga sa bali, nga ex mo. Ay, unay ka mo't babe. Api nga min nga naskin nga amo yung pala dayta. Kiti bagamlatan atap no amo. Kit sinaludsod ko, sung batam. Ay, wan, sung bata kon. Oh. Ada nagpropose ka idi. Ket. Ubingak pa nga min idi. 25 ko pala siguro idi. Ket. Amo mo ten. Di kasi nga tawin ket. Saan unay ngagpampanunot? Ket, nagpropose aki dingim sa amat nga nakasagana dati ex ko. O iso, di kayo nasawan, no kung may manugot isuna, di da kayo kumatag-asawa ita. Api kami nga sa pagsaritaan tayo lang, saan da nga pag-istoryaan ng tinaglabas, bagat pass is pass. Angin maskin nga maamok, dagita nga banag. No saan ko pa nga dinamag, saan ko nga maamuan, nga adagayam tinagpropose nga sabali nga imun una nga babaeng imsyak. Saan ta pinagam-am mo, idi babe? Di ba? 25 ko, di ta pinagam-am mo. 28 years old ko, idi nagam-am mo ta. Uri pa'y naskan nga ibagam na ta kanyak di kita. Ay na, saan ka di nga nagsaritaan ta mo nga saan nga napatig tinaglabas, tinasisita, kat ti agdama, kat ti masagbayan. Uri pa'y Nagbaliw mo tarupa mo. Ape nga nagmisuot ka. Kakaiso na nga honeymoon tabi. Kit kasanumat kami, damat gami di kita kas na nga, dapat gami imun una nga nagpropose sam, kit dinamag mumut kami, ape nga nga saludsudin pa ilahin. Umikat yun. Ay na, nakurang ka lang sigurot lambing. Babe. Ay na, agasawatan. Saan mo panunutin tinaglabasin? Pass is pass nga kunak. Di ka kadi. Saan ka di nga natalgit tirignam nga? Datan ti legal nga kasawa. Sika ti pinakasarak. Tingay nasawan, sika ti kahit kung agbalin nga katakunay-nay ko iti itong palbiyag.
Hmm. Ang sa dinot ayan di ex mo di nag-propose ha, na muna. Abi gabi nga tawagin manen. Tit ibagam lang ada asawa na itan. Talo pe dit anak nan. Tanasikugan ka no idi nagubra di Manila. Hmm. Mabaling ka di nga santan nga pagsaritaan ti naglabas. Kas kanya, saan kung ba't nga damdamagan ti naglabas mo. Uwe na tayong bagak mo't king kan. May saman lang nga lalaki ti naglabas iti biyag ko. May kadwa ka. Kat sikat ti asawak itan. Oh, kat sikat saan ka mat nga nasim nga istorya may papanitin naglabas mo. Aon man la ti idea no sino di kiti ex mo. Ada amok ang may mesa. Dati friend mo pa ti Facebook. Ay, naaya. May kaman dito. Agkang kaman lang. Tabno di ka aga. Dati di panunutin, babe. Si kalahing ti babae nga ipatpatig ko. Awanin ito sa balipay. Uri asin no pa'y nga ex dita. Kan uri pa'y asin no nga babae. Para kanyak. Si kalahing ti babae ti lubong. Si kalahing ti babae ti piyag ko. Si kati kapipintasan nga babae para kanya. I love you, babe. I love you too, babe. Oh. Oh, babe. Nagustuhan ka di tinaramit ko? Ang naglaing kagayang, babe. Huh? Siguro nasursurom data kadigiti ex mo. Anya? Uni ka butin. Kas talaga mo. Ay na. Nasursurak man kadigiti ex ko dito kuno saan. Saan importante ko makinggan, babe. Tinasisita. Si kalayangan ti babae nga agagkak. Si kalayangan ti babae nga rumromansahe. Si kalayangan ti babae nga makanaig ko ititong palbihag. Talaga? Una. Nakasagana ka din nga agbalin nga ina. Nakasagana ka din. Ti itibok lang nga pamilya. Nakasagana akong, babe. Sige. Saan nga ro din nga naskin pa nga agkontrol. At sabi ko taagbunga, ti mapasamak ka tata. Itangal daw, itang rabi. Yeah. Babe. I love you so much, babe. I love you so much too, babe. Jak to pulos ang babawi ngayon kalaysa ka. Kastamot kanyak, babe. Oh, babe. Apay. O, di ba? Naganganas met laeng, no? No, santan nga kung control pa eh. Saan kung nga naskin nga iruwar nga. O, sige. Aginanata lang rin, babe. Tayo ton makainanata ko na kuma. Good. Agpaminduatan to pa eh. Ulit na sapa pa eh. Sige. Makaamu ka, babe. Hola. Rama naman, talutok. Talaga nga special tig data, babe. Wow.
Nagimas nga paiso, babe. Kat mo na. Special dito nga mo. Recipe para king ka. Mm, mm. Nalaing kagayang nga agluto. Italaing nga ilutuan lang ka. Italang nga dagundaway ko. Kat syempre, itatagasawa ta, nagdenden natan. Adun di gundaway ko nga mangiluto king ka. Oh, nagustom ka di? Kat mo na, babe. Sigurado laki ding adut makan ko ka dito eh. Sige, mga tanga din. Ibusentaan at talinutok. Ay, when, babe. Ado ti bagik, ah? Uri magit di bagim amin na babe. Basta ibusem. Maragsakan no maimasam ti mangan. Nangarunagat lutok da ita. Mm, ina. Angin, babe. Amangan mat no. Amin nga ex mo kat inlut-lut tuam. Anya? Kaswi ka mat siguro nga kasweet ka digiti ex mo. Ilut-lut tuam isuda kadigiti paborito da nga si Daen. Ilut-lutuam ka digiti ex mo idi. Kasi italang nga inlutuan na. Amangan no. Inlutuan mat ida idi. Kitsa sung batam lang tangamin. Una. Inlutwak mat isuda idi. Anya? Oo. Nagbaliw man talanga mo, tetsura mo. Nakamisuot ka manen. Kinapay nga. Di sumad dito kutsara kin tinidor mo. Ay na. Dinamag mo. No inlutwak dagiti ex ko idi. Sinong batang laang mat babe? Ano yung mutin? Apay ngamin nga karget mo nga damagdamagan di kita maipapan ka digiti ex ko sa nusong batak kasta ka agbalo tibud mo. Ti amok ko tsak na ti lutlutuam. Saan ta pa nga nagam mo idi? Kat siyempre, nagpaluto da, inlutwak ida. Kan kasta ka talaga. Ay na. Ibusim kid didetan. Napsog ako. Awan kanas ko manganin. Anya? Papanam. Nakundi si Led. Ay na. Unay ka matan, babe. Sayang dito yung nagadupi na bati na eh. Ibusim latan. Awang ganas ko ang manganin. Naimot nga minin na ya. Agdamag-damag sa nusong batak. Agmisuot. Ket apay nga minmat nga damagim ken kuana bes. Ket dinamag ko laeng mat no ilutlutuan na mat digiti ex na. Ket si kamot lagayam ti aramid ti pagsakitan tinakem mo. No saan mo kayat nga masairan tariknam, saan mo nga nasken nga damdamagan dagita naglabas nan Kahit ko lang mat nga maamuan. Tamangan no saan mat lang nga syakti. Special nga babae ti biyag na Ay na, manon nga tawen ti naglabas, bes. Saan kay nga gamam mo idi? Saan ka di nga awan unay amam nga ex na? Tikit kinado nga ex na. Di namat kay tagistorya. Sa bagay, di la pala lang nga adun ti babae nga naglabas kin kwa na. Kit uray pa uray mang paikid di sa nga barangayan nga babae ti naglabas kin ni Vincent. Saanin nga nasken pa nga ungkaten pa day kita. Unay kamot tin bes. Si ka malamang aramid ti problema. Si ka lang ti pinakasarannan. Day ta palang ex na mo ti mapamungamin nga damagdamagen. Dagas ka di ngagdamag. Kit day ta ti pag-apaan nyo Kitam, masairan mo't lang tariknam. Ay na. Atan samat parikot yo. Iti asawa, balasang ka. No. Pahay, anya ti problema yaw. Nabit kay pa nga nag-asawa, nagkalay siya. Kasta kayaw. Kasanumit kami. Sa malagay nga siyak tinlutuan na.
Anya, dinamag ko lang mo no inlotlotuan na mo dagiti ex na. Kada kasyemot nga ka-sweet isu na no laylon na no no aglinailo kami kasjay. Kaya api nga mimot nga saludsudin ken kuana may papan ka dagiti ex na ay nasalbag kamot nga ubeng. Kat api nga mimot nga naskin nga pagsaritaan nyo dagita. Gagangilaan mo't nanang ang damagig ken kuana ta saan mo't nga istorya may papan itinaglabas na saanan nga nasken pa nga damagig manakaw. Pinakasaran na kalakarudan anya pala ti nasken nga patunayam. Si kalangarudan ting kalay sana intungpal na. Ape nga nasken pala nga sa ludsudem may papan kadagiti ex na. Gagangay na nga nanang. Anya saan nga gagangay dayta? Si kana ti kasta. Sa anak mo ta kasta hindi kinitatang mau. Ureno ang mukha dumat tinagbaling nga nubya na ako saan kon nga dinamdamag pa. Tasyak mo ti pinakasaran na. Sa bali akmat ananang. Amuyo mo ti Vincent. Hindi nga kinataer na amang ano da pala communication da kadagiti ex na. Ay na unay nalabos dayta nga panag-anam panagpampanunot mau. Si kamal aramid ti pakasairan ti riknam. Ikatum dayta anak kaw. Ikatum dayta nga madi nga galad mau. Taamangan no isut pa kadadaelan ti relasyon nyo kini Vincent nga asawa. Oh, umisim ka nga ro din ah. Kasta ah. Ay na. Saan ka di nga nabayagan nga kaya't mo ti mangan diti nga restaurant. Agyaman nak atayin intugot nak dito eh. Ure mo nginginain dati nga restaurant na kat. Ure kaskasan mo kat. Ikarigatak mo't ah. Basta para king ka. Kahit kulaang mo't nga saan ta nga. Nga saan nga madadahil ti relasyon ta. Nabita pa nga kasawa babe. Naskin ko mga ano dati saan ta nga pagkinaawatan. Kat urnusin ta nga dagos. When nga rod babe, pasensya ka mo ten ano. Adaman ni naramit ko nga madi. Maawatan ka babe. Pagpaspasensya anak mo dokwan. Ay na, naimas ka no ti makmakan dito kat. Kung nadigiti ka opisina nga nakapadas dito yen. Dati ka sigud nga makikita klaeng ka digiti post da iti social media. Itatan, mapadasak mo ti mangan dito yen. Ken maramanak mo ten digiti kakaimas nga putahe da. O sige. Agorder ta nga ro den. Kasi ka babe, damo mo ti umay mangan dito eh. Ha? Saan babe? Ti nagpaisuan na. Magustok mo dito yung lugar. Ha? Apeng orgay tanak lang nga impan dito eh. Wala ta medyo adayo diyan tayo. Saan ka di? Kan awan mo ti gundaway ta idi ta. Busy ta nga do iti trabaho. Saan tamat unay nga nakapagpaspasyar. Sa bagay. Idi nga minumumahig dito eh. Sa anak pa nga supervisor. Iti opisina. Iso nga ado ti gundaway ko idi. Nawayak idi. Gamitan. Panay mo't overtime mo. Sa siyak mo't ti agaramid ti reports. Tunggal agawidak. Ubrahig di nga reports. Iso nga awan ti gundaway ta idin nga. Makapangan iti restaurant. Mangan taman ngam iti hasidiglaing nga panganan. Aya. Ngem namin ado ka nga daras ngay may dito yan. Medyo. Ha? Kasano nga kaado nga daras? Kwa. Adda ka di ex mo nga. Inpan mo idikwad to eh. Kinaduang maiminangan dito eh. Ha? Hindi, taka manan, ex manan. Sumbatan mo lang kami sa ludsud ko. Kasano nga namin ado nga daras nga nakapangan ka dito yan. Asino di kaduam? Mabaling ka din nga saan nga magsaritaan dito, babe. Agorder tan. Sumbatam lang ti sa ludsud ko, babe. Asino ti kaduam idi nga iminangan dito eh. Ken ape nga namin ado nga daras ako nam.
Saan ba't unay nga namin ado? Saan lang nga namin sa namin duaw. Siguro, dan namin sa ngapulo. Siguro? Abi nga siguro. Sino ti kaduham? Babe, deta ka manen, mangrugi ka manen. Kitsong batam lang amin sino ti kaduham idi ngay may nangnangan ditoy. Api nga, bayat iti panagam amuta, aging nga nagasawa ta, ay ga itatanak lang ngayon panditoy. Adayo nga road, iti pagiyanan ta. Adayo yan ti lugar tayo. Syudad da ito, kat syempre, edi, amumad nga man manuta lang makaruwar ta. Patatawag ang bisit trabaho na. Manmanulaang mat ngagsabat ti schedule ta, ti oras ta. Sino nga road, ti kadumidi. Saan kang makatagari, saan kang pukaw, Kat sumatang aminin Nagado pa lang parikos-rikos mo. Damdamagik lang no, sendo ti kadumidi. Dati, ex ko nga manager ti bangko idi. Nalpasen, sang bata kon. Ex mo? Manager ti bangko? Ngam na bayag di jayin. Kasano ka bayag? Kwa. Ano nga kwa? 2 years bago ta nga nagamam mo. Sakbe nga nagamam mo ta. Kat saan unay nga nabayag di jay, unay ka ba't din? Ni, abay. Nagbaliw man talaga mon. Babe, adaman ka di probleman? Awang galas ko amanganin. Sigalatan di agorder. Unay ka mo din, babe. Ay, hindi ta ngamin ta. Damag ka sa kasta. Anya manin tinaramid ko. Nasair ka di tiriknam. Gapo ita sinong batak ti saludsud mo. Mahangkalat ano kayat mo. Saan ako na mabisin? Naimot din. Apay nga minaya nga kasya ti galad mo ading ko. Manong? Ay nakasaysaya at ni Bayaw Vincent. Ba't ba di ka rabid da? Kanayon mo kanong apaan ko na ninanang. Apay, anyad ka po na. Kit ko manong. Adala diti saan nga pagkinaawatan? Saan nga pagkinaawatan? Wano sika mo lang mga aramid ti problema yaw. Damag ko kat basin labanag kat agapa kayon. Ay na. Amok unay ni Vincent. Tagbarkada kami nga road. Nasaya at iso na ading ko. Kita sikating kasar na. Ure no ado dagiti babae na. Ado dagiti naglabas iti biyag na. Amok anya. Itikit ko sa wana ure kasano ado dagiti mas asidig kikuha nga babae ngem sikat ti kinayat na sikat ti ayatin na kat sikat ti intong pal na sikat ti kalaysa na. Kaanya nga mo ti problema. No naglabas kami na kat saan mo nga saludsudin kikuha na ading ko. Pas-ispas ako na da. Pas-ispas. Apeng order ti mesa. Friend na pala ti Facebook. Baka mo rason na apeng di na pa'y inikat yan ti Facebook na. Saan mo ikan ti sabali nga kaipapanan dagiti ka bambanag. No laki di awan ti makita mga aramid na. No siyak agad awan ta agbarkada kami nga raw. Nasayaat ni Bayaw Vincent ading ko. Iso nga saya atin mo't ti tartar mo keng kuana. Tama nga no agbabawi kanto kamaudyanan na. Itay mo pala ngayon igaman dito cellphone mo, Vincent. Dala ka chat ko. Asin no? Dati ex mo nga friend mo iti Facebook, aging ka ita? Abi nga di naksumbatan.
Ket apay no iso ti kachat ko. Ada ka di dagas na? Ket dagas taada asawa mon. Ket adamat asawa nan. Ay ti kilagbain? Ha? Ada lang ako asawa yon? Agchinchinat kay pelaeng iti messenger? Basaem ni, basaem. Oh, saan ko nga naskin nga basaem? Basaem. Oh, adalang iop-offer na kanya nga business. Angin, out of respect, re-replyak. Tikid di ibaga magat excited ka nga mang reply ken kwa na. Unay mo deta nga panunot mon. Nalabes ka mat una Enrica. Siyempre, replyak la tamat ata nag-message nga ron. Uri no agkid-kidak nga gumatang dati wenno ag-sign up ka dati ipro-propose na nga business. Naskin lat nga song batak. Tapno awan mo tis masauna. Ti bagam kid di akit eh. Dapat lang panagayat mo ken kwa na. Deta nga ti problema ken kakit. Uri no awan tir aramidik amadi. Mang parpartuat ka. Katalagamit. Api nga di mo maikat-ikat iso na yan ta social media. Awan mo ti rason na. High school kami pela idi. Ex ko iso na idi high school. Tikit ka ado nga ex mon. Oh, mano ka diti ex mo? Ha? Ibaga man. Mano tinaglabas sa babae ti biyag mo? Ha? Api nga naskin pela nga damagin. Ari ka. Song bata mo amin Nasyak imbagak matkin ka. May isa lang nga lalaki tinaglabas iti biyag ko. Oh, kit no song batak. Agbali tuman tilangamon. Pakasairan tuman direk namon. Pangapaam tuman kanyakon. No api nga nga dagulit ka, damag-damagam ti ex ko. Unikan ka sang kaibagak king karika, pass is pass. Data ka di pass, ti napatigking ka, ti ka di napalabas, ti nasisitaking ka. Saan ka di nga ti kumasangwin takit, ti agdamakin ti masakbayan. Oh, sakag sangit-sangit ita. Oh. Kasangit mo, dati panang bugkaw na king ka. Italaing Anya ti kasangit mo nga Kasangit mo, deta panang bugkaw na king ka ni Vincent. May talaing nga maramid na ti kasi kanyak nanak. Kaya mapunuan nga tamot tin ati asawa manakaw. Sang kadagulit mo mat ngamin nga damagan ken kuana dagiti ex na maipapan ka dagiti naglabas sa babae ti biyag na. Kadapay dakas kumananang ket madi kumaano sa ludsod ket sungbatan na ket awan laking ka. Angem no sungbatan na mo deta sa ludsod mao. Ket kasta nga masairan tariknam ke apaem misuna nga saan mo pagpagunyan. Misuutam. Diyak mo naapi nga masakit ang diriknak nga. Asawam lang aruden ni Vincent anak ka o anya palat sa pulay. Di mo urayan. Nga agbalin kamot nga ex na. Anya? Ay na, ibagbagaking ka. Amin nga tao kat ada pagpatinggaan ti anos na. No kayat mo nga maurnos ti relasyon niyo kini Vincent. Ikatum day nga madi nga galad mo anak ka. Saan mon nga amun pa ay maipapanti naglabas na. Saan mo nga sang kadagulit nga damdamagan. Maipapan ka dagiti ex na. Diyak lang amin may gawit tiriknak no kwa na lang no di malagip ko. Kaya api ngamin nga panpanunutem. Ti panunutem ket da kayon ti agasawa. Ibagbagak ken ka anak ko. No di mo ikatenday nga madi nga galad mo. Amangan no agbabawi kanto kamaudyanan na. Nasayat mo't bakit babe nagkuyog ta nga himisa. Baka kasapulan talain ko na. Wen nga rod babe.
Pakawalan nak no, nabugkawang ka man idi na minsan. Pakawan nak met babe no. No, ada naramid ka mati. Amumat no, anya deti, jak kayat nga, aramidem. Mm. Ibadbadas ko ba't nga ikatundahitan iti panunot ko. Nasken bakit? Nasken babe. Taday ti pagkapapaan ta. Saan mo ka di nga madlaw? Nga na, naragsak ta kumakanayon. No saan mo nga madakdakamat. Dagiti ex ko. Sorry. Di ba? Nagkararagak mo ti tayo. Di mawatak pa iti pamakawan kini Apo Diyos. Nga ikatekon dito nga madi nga ugalik. Dito madi nga galad ko. Rumbeng na laeng babe. No kaya't mo nga naurnos ta ka na yun. Ikatimdaytan. Yun babe. Awin ta nga ro din. Ay. Agsada ta nga ro din ti tricycle. Niran-ranamot nga pinaserbisak na tilugan. Sige babe. Mayat mo ta. Ag-tricycle ta. Italaang manan nga, mapadasan ta tiyag tricycle. Uwin nga rod. Malagip ko idi, di tamo tagam amo ka. Awan pa'y tilugang ko idi. Tricycle! Hey! Sikawad gayam yaw! Kumusta kayong? Ay, sikagayam James. Ay, nagkawit ka din? Naglugang kayo na? Ay, one. Dan. Mabit laeng. Abay. Aping inawagan na ka iti bayaw ken kayong. Kwa. Into no lang ta makaawitan nga pagsaritaan tan. Aping iuray ta lang makaawit ta. Di sa sudek, no ape nga inawagan na kat kayong deti tricycle driver nga nagluganan ta. Di ako rin kayong. Di balayo, di dati. When James. Inawagan na ka manin. Iti kayong. Ada kabsat mo kung kumaang nga asawa nang mawagmet. Tadamot asawa ni manang mo. Pagsaritaan tanto lang tayo balayan, babe. Unayin, gapo tala di simbaan. Nagbaliw man, tarupam. Babe, kasano kit di mo ba't sumbatan na kasimsimple alat sa sudek? Apay nga awagan na kat kayong neta tricycle driver. Deti kin tricycle deti nagluganan ta. Unay ka mo ta. Sumpatam lang amin. Tapno agsardeng akon. Nawas nga bayaw ko, nawas akayong ko. Anya nga nawas nga kayong. Kita, ex ko, tikabagis na. Anya? Mano aya ti ex mo, Vincent? Deta ka manin, babe. Napantaman dita ex-exen. Nagsalitaan tala itay. Imbagam la itay nga isarding mo deta nga, ikatay mo deta nga madingagalad mo. Kitwin angim sa saludsudik lang. Kaya siyempre, mabigla akmat. Makiktutak. Agpadat, agsada ta ti tricycle. Awagan na kat kayong. Siyempre, makiktutak, mabigla. Kat damagik lang, mat ano apay. Tagayam, ex mo ti kabsat nga babae. Tikit kinaado nga ex mo, Vincent. Mano ka di aya ti babae nga naglabas iti biyag mo. Takasla, agkaiwaramot, dagiti ex mo. Unay kamot. Ti amok man na impapuswan ti imay mo panakisimba. Ti papanta panakimisa. Saan magayang? Imbagang pa itay nga nagkararag ka kini Apo Diyos nga ikatemon dito nga madiagalad mo. Masairan nga tirik na nga awagan na kat kayong. Apay nga awagan na kapalat kayong. Adda ka di komunikasyon nyo? Iti kapsat na? Nabayag day jayan. Adda asawan di kapsat na. Nairuam la siguro nga awagan na iti kayong. Unay ka matin, babe. Ina, sumubsobra ka.
Tapos saan nga naturog ni Vincent di Tabalayaw? Saan nanang? Nagturugan na nga eh. Napanaturog di family house da. Kat asidag man laing ditoy. Napan mo ko man sinukon ah. Kat api ko mga mapangkusok-suko ni nanang. Amuna ti agawid ijay. Amuna ti pumanaw di. Amuna ko mamit ti agawid agsubli. Ay nakat. Nasair mo tirik na ay tinaramid mo. Gapgapo yung amin ta simbaan. Inaramid mo manen deti banag nga di naunay kayat. Di na kayat nga araramidem. Deti galat mo nga di na kayat. Kasalumit kami nanang makikitutak. Halos amin mat lang nga babaeng kat ex na. Agkaiwarang matan ti ex na. Kaya apay ngamin nga masair ti reknam. Ure mangkid di sa nga ilyan. Wano ure mangkid di rinibo-ribo ti ex ti asawam. No si kamit tintong pal na anya ti problema. Anya, di mo masungbatan. Ita, nakaguran ti asawam. Iso nga, saan nga naturog iti balayaw? Ala, inkasukunin ti asawa manakaw, kat agkid daw kati pamakawan kenkwana. Kat agkari ka, nga saan munton nga ulitin ti naramid mo. Ay, nagbabawi kanto ka maudyanan na kunak ita. Iso nga agpanupanunot kan. Rika, anak ko. Pakawanin na ko, ma, babe. Ikarik na saan kung to nga ulitin, tinaramid ko. Kastaman timbaga mi din. Saan? Saan man, pudo na ituyin. Saan munton nga, damdamagan kanyak, may papan ka digiti ex ko. Taday tamat ka ti, pagrugrugyan ti amin. Nagsaludsod kan, may papan ka digiti ex ko, kat sinong batak. Agbaliw ti amin king kan. Saan nga Ruden? Sorry na agawid kan di balay. Mailiwak king kan, babe. Kasanunod kami. Di problema king ka. Nagsaludsod ka, kakaasyak lang ang mangilikliklik. Tapno no saan na masair tiriknam. Ang imno jak ba't sungbatan ti saludsod mo? Agpungtot ka man. Agmisuot ka. Apain nak. Iso nga sungbatak mo kwa. Ang hindi makadakas. Iso lang nga iso. No sungbatak. Kasi ito lahat ti reaksyon mo. Agpungtot ka, agmisuot ka, kin apain nak tulat ta. Iso nga ron, sorry. Saan doon nga maulit, babe? Basta gawid tan. Gawid ka kuman. Promise, saan doon nga maulit? Sigurado mlaan. Ay na. Saan nga iti agdanayon, babe? Kat makaanusak iti kasta nga ugalim. Nagawit tahan. Sorry. Mamin, ano nga ta nga sorry? Timangig ko king ka. Mamin, ano nga kari? Saan maudi dito Intan, promise. Sapay ko ma. Sapay la ko marika. Tasyak. At damit riknak. Sapay ko ma. Tamaamiris mo. Nga madidatar aramitem. Tanudyak tumakaano sen. Baka agbalin kan tumat. Nga may saka dagiti ex ko. Saan kaya? Agawit ta promise. Saan ta nga maulit pa? Sige. Gaputa, napatig kanyak. Rinugyan ta. Binangon ta. Rinugyan ta nga relasyon ta. Nga ayan-ayat ta. Ikang ka pa iti. Maudi nga gundaway mo, Rika. And siyempre,
Gaputa nagsapataak, iti Diyos, nga itirigat ken namay, itiragsak ken liday. Ket agden nata, nga nintulaeng patay ti mamagsina kadata. Angem no mapunuanak, amangan no madadael ko deta nga karik iti Diyos. Saan? Saan? Promise, agbalbaliw akon, babe. Agbalbaliw akon. Imbag mo't agbesta. Naggawid mo't laing ni Vincent nga asawa. Uwenta. Nagkariak yung kwa na best. Kasaan kung nga ulitin tinaramid ko. Dapat na laing Ay, sobra ka mo't ngamin. Api nga pagselosam, di kiti ex na. Kat ex nga road. Pass is pass, best. Angem no siyak ti ex na. Kaguram ka di. Anya? Siguro. Apalan da ka dagiti ex-girlfriend ti asawam. Iso nga saan ka nga rumbeng nga masairan. Saan ka nga rumbeng nga agsakit tinakem mo. No, malagip mo dagiti ex na. Panunotem bes. Kadagupan nyo, sikat ang kalaysa ni Vincent. Sa bagay, gusto tako nam, bes. Naamiris ko madaytan. Agyaman nag-abak lang. Kadakalat ang mang suportar kanya. Sa dino ti papanan nyo ako ng manong? Ay kwa, yung kami maki-reunion. Ket, nagawis dati agapot Hawaii nga batch me kada Vincent. Ket, yung kami tulaan. Nagpakada ka diging kan, uwen manong, nagpakadan ang saan na nga nadakamat kanyak nga aggapo gayam ti Hawaii dati nag-organize ti reunion ti batchyo. Ay won, tayo agapot Hawaii. Sino nga agapot Hawaii? Manong Roy? Saan mo nga amun Basta agapot Hawaii dati batch me nga isot nag-organize kan isot ti naggastos para ka dati na maangay to nga reunion me into no sangar into no bigat ti rabi. Kas lang amin adanang ko idi. Nga niya. Nga ada ex-girlfriend ni Vincent nga adde jay Hawaii manong. Ay na deta ka man natin ko. Pudno ka di manong nga adda ex ni Vincent nga adde jay Hawaii. Ape nga damdamagam man ngamin daytan. Ay na. Nasaysaya at manong no sigat pagsalutsuda kon. Iso ka di deta sumangpet nga Hawaiiana nga nang-organize ti reunion nyo. Tay ex ni Vincent. Uday ka. Panawag ka malagan. Deta ka ba ngaminin? Manong, pangaasim ko ma. Ibaga man lang. Ay saan? Agmauyong kan. Ape nga damagang pailaan. Tinulagan siguro ni Vincent ni Manong Roy. Tinulagan na lakit di. Masigurado. Nga deta Hawaiian nga agawid nga batch da. Ket iso iti ex-girlfriend ni Vincent. Nimapi nga di da kahit nga baga kanyat. Ada siguro mading aramid da. Ada siguro plano da. Ay na, Diyos ko. Tsak makaid na ka dito nga kakapanunot ko. Saan nga tal na tirik na nga magpanpanunot dito nga banag. Nasken nga penkag. No isong agpaiso dito nga Hawaiiana. Tay ex ni Vincent.
Ay! Diyos ko, ayo. Jack Puls, Jack may gawid tiriknak. Masair man ang tiriknak, Diyos ko. Dikit kinaado nga ex nan. Anya da ita ex ng bayan? Oh. 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 Kita man lumayat matlati suot ko, bakit? Babe. Madi. Ha? Anya nga madi? Naporma ka launay. Mabaling kami nga casual laeng. Mabaling kami nga mapan nga nakaparabalay laeng saan ka di? Madi babe. Function hall di pa panami. Ken reunion di kiti batchmate di high school. Ken nakababayin mo't parabalayak si kamet. Medyo semi-formal mo't at isumati nagtutulagan mi nga team ti costume mi, ti bago mi. Apay. Oh. Kita man no nabangluak man laeng. Apay nga nas ka nga pagpabanglo ka. Adda ka di pagpapabangluam? Ha, babe? Sino ko ma? Bats ko di gijay. Ken kadwag ni manong mo nga roy. At agbats kami nga ron. Ken may isa. Nabayag nga jak nakikita na gijayin. Sigurado ka? Angin, nagbaliw man ta langamon. Aman ti tabok. Or no senta. Ha? Saanin? Nasa gisay ko na din. Saan? Ni api nga. Api nga. Napimpintas to kasta. Ha? Naggulumot ti bukon. May to kasta. Tamangan ibagbagada nga. Nagpagpagwapo ka launay. Anya? Ken, so katamtabadom ko ma. Already, ag-t-shirt kalatan. Anya nga t-shirt? Aguri ka. Ikang ka t-shirt. Anya nga t-shirt? Deta. Deta ni. Ulay ba't deta, babe? Deta yung blue nga t-shirt nga yung bunbunong ni Binay idi nagtara nga presidente. Deta. Deta ti suot mo kanya kung paano mag-reunion. Kitman ano ko ma? Apay. Nasisita ka di nga. Agarwat ka nga mapan makimit ka digiti anya? Digiti ex-classmates mo? Ano nga ex-classmates? Digiti sigud nga classmates mo di high school. At dan sa sabaling nga kayat mo asawa na, babe. Ha? Awan. Aman, dan sa kayat mo nga damagan kanya. Awan. Iduli mo detan. Dito ti pagbada kon. Aguri ka. Adala sa ludsutek. Anya di jay. Deti nang organize ti reunion nyo. Nagkapot Hawaii, saan ka di? When? Ni Vicky. Vicky? Api ni Vicky. Isok aditi. Anyang isok aditi? Iba ka ma? Alangkit na maladaw akon. Isok aditi. Isok aditi anya. I'm siking kan. Ala damagan mo. Itatadak pelaan. Baka mga no, detan tuman pagapaantan. Anyat kahit mo nga maamuan. Iso ka ti anya. Api ka di mo di mo madaretso ti kahit mo damagan. Damagit ko man, iso ka ti ng organ, iso ka ti agbayad ka ti ng gastos, magastos. Isuna. Isuna amin ti makam mo, iti renta ti function hall, kende ti catering. Datala ka ti ticket mo damagin? When? Iso laeng. Hindi ka ro din. Api, Jack, nagmaditiliknak. Jack, tilakid di ex na tayo, Jai.
Imbag ta natipelak ti bagik. Taamangan no. Taamangan no ipaypayso ni Vincent di baga na nga. No ulitek pelaing di inaramit ko idi. Amangan no agbalinak tumaten nga ex na. Api ngamin nga jak mapigilan ti bagik. Api ngamin jak mapigilan nga masair ti bagik no kasta nga bambanag. Ay, asino yan day jay. Upunay mata. Kanay man sa kasto yan. Tikit ka na nga ex nan. Diyos ko, aya. Di ba't lamay ibusan ti exen? Hindi to kasyak may isa man ti ex ko. Kagura na no. Kasi nga damagik ti ex na. Itata. Tirik na. Ayat ko lang nga jak aga. Ayat ko lang nga di kami aga pa. Naging makadamdamagin. Sino day nga Vicky? Di laki ti ex na day jay. Ay, unay na iya. Tunggal makarik na aktikas jay kasin yung numalagip ko ti ex, bueno, dagiti ex ti asawak. Kakaasyak nga mang tertered tirignak, kakaasyak nga mangigaw-gawid ti bagik, nga agsaludsod iti asawak, maipapan kadagiti ex na. Malagip ko ti kunana nga maudi ka no nagundaway ko. Ket no aramidek to manen, di inaramid ko rason no apay nga dandani kami nga nagsinaw no dandaniak nga nagbalin nga ex ti asawak. Ket amangan no ipaypayso na kasinyong. Ti makadakas, kaslad at damot nga mariknak nga ti masakitan no kastang saan ko nga maisawang hang ko nga maiyabkas ti kahit ko nga ibaga no hang ko nga maamuan ti kahit ko nga maamuan no hang ko nga saludsuden ken kuana ket kaslang bumtak ti barukong ko kasinyo konporme dita nga pagpupungtutak no manen agibura kak ti anyaman dita nga mapidot ko no kasta nga agpupungtutak nga saan na makikita ti asawak. Ayat ko lang nga maibkas ko ti soron ko, ti pungtot ko, ti sakit tinakim ko, ti kinaadu nga ex ti asawak kasinyong. Ay, nagrigat nga maikat isuday ti panunot ko. Parikot ko unay dahito kasin yung daore no kasanot ayat ko kumanga mangiwaksit panunot ko dagita nga banag nang runa tinaglabas ti asawa ket saan kong pulos nga maaramid. So nga dahita ko mati pabalakada kada kayo. Kasano kadi nga maiwaksik tinaglabas ti asawa kasano nga maikat iti panunot ko dagiti nagbalin nga kaayan-ayat ti asawa iti naglabas. Tunggal makalagipak, makadamdamagin na kiti asawak, ng malagip ko ti kunana nga, malagip ko ti karik ken kuana nga saan ko nga ulitin pa ti aramid ko ino ti sigod nga galad ko. Tamok nga posible nga iso ti pakadadaelan ti relasyon mi ket posible nga iso agbalin nga rason nga agbalinak tumaten nga ex na. Kasano ka di? Anya ka di nasken nga aramidik kasinyong. No may sak no awan trabaho day off ko ket may sakit ti balay nakadado mapanunot ko dumanen sang kakita dagiti friends ti asawa ket kita tila nga dagiti friends na nga babae ket panunutek nga asin siguro no napintas ket siguro ex na dayta ko nak no awan pe asawa na siguro ex na dayta. Uri no si ada asawanan ko mga friend na kat no napintas pa ilain kat kita no kan no ada picture da nga duada no anya. Jak amo no anya dito nga timaod nga ugali kasinyong sipod idi nagkalay sa kamin kaslang ti kayat ko ket siya klaeng ti babae ti biyag ti asawa nga mapukaw kuman dagita nga naglabas na. Mapukaw ko maitibiyag mi nga agasawa.
Balakadan dakman kasin no anya taramidek. Numat kasaritak dananang nagatigagayem ko may salat ibagada. Ikatek kano dahil tangagalad ko ngin kasano. Uri kasanot ayat ko nga mangikat deta iti panunot ko malagip kong tulata. Uri kasanot panangigaw gawid ko trignak makadamdamagin ak tulata maipapan ka digiti ex na. Sakit nga tada ito'y wenuan niya. Dahil ito nga ron ti pakabuklan ti pakasarita akasin. Kat sabay kumakit na kay batit adal, kay naliwliwa ka dagiti padak nga nagbuya kan nagdengeg, yun na akong agyaman ka dagiti makaited balakad. Agyaman akmet king kakasin, ti anos ken laing mo nang tedbiag dati nga pakasarita. At more power to your program, and God bless everyone. Ito'y ag problema apagaya mo, Rika.